chunye kama okwe. Kawadhi mbele kod weche mamoko, eni moko kuom jodak mago ma Ndanai e kar chung' od bura ma Sotik e kaunti ma Bomet owuok oko ma kar rombgi mar kowo kare mogik mar yueyo mosenindo Joanna Ng'eno. Jodak go oparo Ng'eno kaka jatelo machunye ne ng'wona mane ohero konyo oganda kendo mane jachir e gige duto mane otimo. He was the kingpin of the Kalenjin community, and today we are gathered here to mourn as the business community of Ndanai. Let Joanna Ng'eno rest in peace. Nimehusunika siku ya leo, tumekuja kuomboleza Ng'eno. Juzi alikuwa amenipea, tumehuzunika na tunasema pole sana. Joanna Ng'eno alitusaidia sana hapa Ndanai. Kwanza wakati tulikuwa na football, yeye anakuja anatupatia support. Kuna wakati pia Joanna Ng'eno alitetea waziri ambaye alikuwa amewekwa huko Nairobi, ambaye ni mwanadada kutoka hapa Litein. Hiyo ndio tunafikiria Ng'eno. Yeye ni mbiganiaji wa watu wa South Rift. Joanna Ng'eno aliweza kutusaidia kwa njia mingi na tunaomboleza sana. Ng'eno kwanza amekuza watu wengi. Hapa Ndanai walikuwa nakucha Harambee, hapo juzi alikuwa Kipsengei, pia tulipandishwa cheo kama kingpin ama ya South Rift. So Ng'eno amekuza watu wengi. Nyakwara mugia juanga iwinjo kanyo ka jodak mopogore podi medo yuago jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno mayando wito ngimane e masiche ande kalapapla manuching